Kinyot Rab Youth Council Maulai Circle kala kentui kipai bat nong song snong ka Maulai constituency banjit iki nong tau an yang dorbar ka jela da ka jingkit kle om da ka jingsit kle. Haba kran skilat pathai kubor din baka sengkala dap sami ki kotling krop shaki nong song snong ban pensol tu ekor komjit nong tau an ha ka ni ka election arjal arpulai ka ban long ha ka arpnyo trek mentau benai. Uba Don Bok Lang Kharling do Vice President KHYC Central Executive Committee ulapan kan mau baka day hamau lai bala thangi ki ting shop dor jong ki noyalam sarkar na ka daw ka jingsha set yap unong yalam barim ki HNLC uba Cherester Field thank you haki pulet yaki ba ka sarkar kat hadu menta kampat champion sitom yaki badon kti kani ka rai daw campaign ko ban ong AP kom ki parari baka day ka campaign ya ka bangi na liang jong ka HYC ni ko ban pensut ho ba ka apnyu trek kandai kasgi ya kapa ngin lek ban thap ya ka buat lah kalong nu ni pot ni pa ban ong ni tungin jir ring ba ka jingit ni pada ka ba puli punya ik ki pampats ki bangi la dusang masuka ban ong bukum ni lada ka jak ben real lani ki lai pun real ngot ki MLA na po rilum kasi kila aila banyak ya kata ka bos MUA dan bos MDA haki parlok na rilum garo haki shpo pasan slam kibale hatu kamla piangmo baye ka bos jom ka sarkar ba bisa pop atrik enya no do parari kani gidi ka jingkli yaki para nong thebot na la konsumsi bokar kini ne kom ki parri soba ngen sim no ba uni islam ada play unong no islam ya bangin rai eda ba ulai pun real pun tan no yo aksa hak juk kapor ni suka ban pen kemal kum ngajai pan real kaju ut kaju khunyum sipang kata ka unemployed men jongki samla puli ikun nang basai ha ba de reduction policy balai ngi nyamla ban pen be reduction policy kadawi kalong ba ki party ki balai lam da ki diki paralok na rilum garo kin nom kran da lele ru em nomar ki sutho ba menta manu biyo jumto kambon ki yo hi ki chak rip achek no thi ni ko ban oi parari ninget ba man la ketliye ki dan baik kita ki bom yo kam yo jam kanai ki bladap ya ki post graduation la ne ya ki graduation ba kam ki jipuli ki la kila puli ki kon jong pi kila puli ki kelas pe re ki yo kam nama ba omla ban pembe policy bat kim not hero ting ko ban ong ya ki parari leng baki like brutally constancy so majid lane shim baka party ka ba pipin tap kan long ka party ka ba not ban kran ya ka resmi policy kenang ba ki kun jong pi ki kun jongi kin yo kam bhanok nang ni sikman kin nom ya enjoy show kom bala enjoy hak di pol radap saupo kom bala ong dai ki paranai lam menta kajat ben riu jongi kedan kom ba khat sau khat san lang kini na rilom garo kidan komba plak ndai lang tik ngin ya bamja kaja let's say 10 kilo ngin ai hakini ki kamut 10 kilo ngin ai ho arngut ngin ai sawngut sawngut ada pam 10 kilo let's say unum kedang bai arngut kumul lah kedang dikini ki breu ki kedang leng ba kade policy ka bai la enjoy bro kata dengan ngai om dei tangini ka policy ngi kran ni ki issue menengi yang pok mulai petrol pom aku an pen mau ki no mulai kamu petrol pom ke jaka ya ka ba mafi haus nam arjar pwe agas santrek la dengan bakla layemi da ke sokia lemba kilamayang lemba ke perta yi ki slogan persa ya u konrat sama namar balai balawan ka jing syak dekat jubor ka jing im jong lamba dak jong mulai jongi mulai ketemu sama Cherester Field thank you ngila dawai justice bat ngila thangi keting shop jong kini ki breu sarkar la ne jong CM deputy CM kum ta ta te semua se show pinlek ha kate ka arnyu trek kenmau ba pilalong uwe ni kinong ra lamayong pilalong ro unong thang ting shop lang la ne kinong thang ting shop lang ha tu ski hatung ngin ya klet na wat nom penkut se wat nom penget se ya ka jing ong jong deputy chief nesa uang kuno uang ngiwan ban pembit malang sansam king of malang sansam kene uthau kerpang ginong mulai namar Ukraine ka speech mulai to suba ko kinong mulai ke bae ada pidang kan mau ya ka case jong ba cheres to tip ba do mentangi pa yo injustice ngi kum no yelam jong sur no mulai jong sur bring ngi pidang
bangi dah syariah mengenai sorkar MDA nomor bangi miok justice Henry ban yo justice nasu ban ong bangi haban chin di haban penkela ya kinong sunsyar bandit di sorkar ma la kinwan bang kijo ngene miok dalile ruam haja ka bangi yo justice Henry kisanang let ban penyap yang syu ya ki khon ki jong pi lan ni ki bahye ki sam jong pi hapo shmolai ne hakeleng gabri nyuk trap. The mismanagement of prominent tourist hubs, along with the lack of connectivity, are badly hurting Meghalaya's tourism industry. Is this the future we want for Meghalaya? It's time to speak up about the issues plaguing Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836 000 6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya. Power cut free Meghalaya. Congress is committed to providing 24/7 uninterrupted electricity to every home and industry in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya ka jingsngan ha ka imlang salang ningkong baro ki jingashan by bam lingba ka social welfare ansa kan tiu sha ka shia tingka shibnai kata ka long khat tingka shisnem hakane ka apnyo trek urumphang shanya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC